bayibulele ngesibhaxu inkabi kumdlalo weboxing kade-ke ibhekene noNjilo isigwili saKwaZulu Natal. Sanibonani nginibingelele nginamukele kweMaswidi Media Production okubingelelayo umxolisi mfana kaDlomboza la phansi le enkandla emahlathi amnyama. Mangabe-ke uyaqala ukufika le channel ngicela ungenze iqiniso ngokuthi ukho subscribe maqeda ukubuka le video ushaye like bese-ke uyakhomenta kulolu daba. Oyingane zakwethu uzilayile uBig Zulu ngokungena athi gaxa ezindabeni okanye-ke angithi emculweni kaMaskandi njengoba-ke amabhinca elokhu ehleka egigitheka-ke ehleka ukuhluleka kwakhe empini yakhe esibhakela-ke lapho khona kade ebhekene khona-ke noNjilo izolo ngeyi-9 kaDisemba. Ikukhumbuzeka ukuthi-ke lo mdlalo wesibhakela ama-celebrity akuwona lo professional weboxing, cha, lo mdlalo udlalwa abantu abanemali-ke. Ngikhumbuze nje ukuthi kuye wadlalwa Pretty Ugly kanye-ke noCasper Nyovest lapho khona-ke baxova bamshaya bamthela phansi-ke lapha uCasper Nyovest. Kanti-ke uBig Zulu umdlalo wakhe wokugcina wayekade-ke uwinile, futhi-ke emidlalweni emibili usewinile kodwa-ke wadliwa-ke lo wesibili. uBig Zulu-ke uphelele ulayini-ke manje emabhinceni njengoba-ke zimkhalela ngapha nangapha iy'nkabi-ke lezi ngapha echimeke nomthandeni igcokama elisha zimtalabhela ukuthi-ke ubengenelani-ke indaba kuMaskandi ukuthi azakhuluma iy'ndaba ey'ngaka-ke ngomthandeni. Hhayi ziyamtalabha-ke nanokuthi-ke uculeleni-ke nokhuzani. Sefela lokho-ke njengoba ehluliwe nje izolo sebethi hawu Siyabonga Njilo wakuthela ngesibhaxu lokho kuyinkabi wavala umlomo. Hawu nezangapha wekhuzani nazo ziyamtalapha zithi hey uyanyanyisa wena le ntshebe lena ubhimbe waqeda-ke laphana engomeni-ke kakhuzani ngoba-ke kuke kwatrend ukuthi hayi cha Big Zulu-ke uyabhimba-ke lapha engomeni zamaskandi. Kakhuzani-ke nazo ziyamtalapha-ke zithi hey wasisiza ngempela wenjilo mfowethu washayela le ntshebe lena izoke mhlampe-ke ithi ukuthobeka-ke obekhona-ke ushilo ngempela ukuthi hayi cha ibhubhile inkabi ngoba-ke oyiqeqeshayo ubelokhu ememezile vika Big Zulu, vika Big Zulu, ithi yavala inkabi hawu singene isibhakela vala Big Zulu shona phansi, ethi shona phansi simphakamise isibhakela simbhekise phezulu. Hawu wahlula kanjalo kahlangana-ke amajaji-ke hayi asesho ukuthi hayi cha ushayiwe-ke Big Zulu kodwa-ke yize noma edliwe angeke nje uzucomplain futhi angeke uzukhale kakhulu ngoba-ke akashawanga ngalento ebizwa ngokuthi knockout noma-ke lokhu kokuthi uthole ibhakela ey'ningi gcina sekubalula ukuthi kushiwo ukuthi ubani odliwe, cha kuye kwabalikhunana ngoba-ke akatholanga ibhakela ey'ningi ukuthi nje zikhona-ke lezo-ke ey'ngene enyameni. Ngana kwethu lolu bekudaba-ke olumayelana nezemidlalo ngiyacela ukuthi sihlangane kulolu daba olulandelayo engicabangayo ukuthi-ke lusithinta kakhulu thina-ke njengamabhinca.